Baku oleh dadinggu takalada ate bata patabokana ne acara pameringi ate ne channel YouTube YKB Sumba Panewe Wejewa. Toma datarenge po neli na murda Yesu Kristu mainda kata parada kawe atenda kata sembayang kata dingi petulu pagata awali nyau matua. Mainda kata sembayang. O alamurima duka bisa duka madi amanawara kalulua mga same atapia dike ne binane muri mapamelangi go menawaram damang pandukana tilu tole kama ia buata ne binane muri kamarengena liina lunggu limang ka pameringi ma ate mapapangeta ma ga ina mu ne li mu parengi ma yudikia kama wai konge tilu tole kama ia ata duka kina sembayang ma uop madasala bokala paraima orang ngarna muri ma merumbe Yesu Kristu mapenenge tabayama. Amin. Oleh dading guli na miori parengin dane lodo ta dekewa ini wali buku renungan wasiat ne judulnya lungguinawe ke Dewi Yesu. Tadekewa wali surat tabia kiran tadi buu surat takaiya na paama Rasul Yohane kawuku akaduada mata akabulu pondo pata dukini mata dua kabulu limana tapadu mata mono papangedawi na mata dua kabulu tau lungguina lina miorinda taka ngaraku ake dewi na yana yalla ama ndaina ki na yalla ama taka ngara awaini yalla ana Yesu Kristu na ala ama morinawi. Oladingku tamaringina ito arengina weli na miori mono apaka kowe tilu muri pana ia lodo. Baku oleh dadingku mi orang ngarna murinda berumbi Yesu Kristu ta eta weni penutana na mangedawi ngara gereja. Wa di gereja banaliwe ne nombana na wainge patadona ne kabisuna. Wa ikai di gereja awainge patadawa gereja modern lunggu paina. Wa di gereja andende oro wili nyau amatua lende da ata anginde weli na miori tilu ata marapu. Wa idomu di gereja awudi ndende. Bakoladingu wa gereja atau rape nyori atau gereja paindana apa tulu wekina ia sinode wai kaindi atota andende katota ne balua mangena ngara gereja na mangena kaiwe papanungata na kadomwe patanumpana ia gereja ne bata kani kita kapenguku wa indi pa ajar da papanungata maro pengwali petulis surat biadan awainge papangeda douda atekindengawe tu bana Yesu Kristu takadomo dana mapande kiwe ne batakaniki gege gereja ateki aina takana ne abia monongege gereja ateki wainge ngara na maromba Yesu takana ekawe bana pakakowe data pandek nge batatiawi. Antikristus lunggu paina ida ata a kedewi nda oowi kanya ala ama lapata Yesu Kristu mono ngarakua parawina. Bako ladinggu ngeli ina miori parengen dan neloto napalolo dengan dawe kata ndagawe kina kata ndagawe atenda ate wainda papangetanda balange engawain di angarana antikristus petiki bangku nena ake Dewi Yesu Kristu lunggu paina ndapa oo kiwa mono ndapa wai kiwa bayalawa ada di atapia pentana atanda waini meromba Yesu Kristu awo pasalawe mono apakakundengawe ne papanungana meromba Yesu Kristu. Yesu Kristu yalawa mono adadi atapia
gai kana mate lumut dengan da nyato we li papenungana ate takana mono abia taka ida antikristus lungu paina dan nawai kingge ne Yesu ba anak alawa mono panata di atapia orona bana kede wina ayana ala kataka na kede kaiwi na yala ama mono ngarakua parawi mono tanda sangandina yala. Amin. Mainda kata sembayang. O alamurima duka bisa duka mandi alengana padadi ba penutana adadi tanggulisu tangko kamasame atapia amate lumat dengan mangga apoda namu pindala mawila kau maua opi doku sala paraima mapamelangi goe menawaramu nelimu pamarengi muri nggak inam kama bonda lawe ate danama tulu mawai ni nyaumu amatua kama pakako koe tilu tole kama nggak inamgu kanda makede kai muri ma moromba Yesu keretu ba apa ya papili ma pakako ma ia buata kaenga dongge ba mawai ni na muri ma moromba Yesu keretu renge kima tabaya ma wa opi mandasala bokala praima orongarna anamane moromba Yesu keretu ma penenge tabaya. Amin. Oleh dadingku nduka kina li namiori parengin da nelodo da bula kange like we subscribe we mono pangindige paratungge bara oleh dading dawat de oro ainana bakol dadingku tatana mono tamarenga denga bangene YKB Sumba batatala range neli namiori moromba Yesu karitu maringina